Hello, Bishanfo. Mechamuni na Yesu Asundi Enkamo. Welcome to SethEkow TV. Send first time about on channel we are about to hit the subscribe button no like a video na share ma uni bi. And video bi na mensaka muni bi na de maame na bepese na ye hwe na ye kire adwene wo ho. Aha, enti maame hu adwene nso o comment section ho o Bible verses bi nso a obetumi nso ame hu e wo comment section ho. Enti yensemre, let's go straight to the video. Then react. Video boy. Mami ya mona mujina hoye tobe mane ni mnamla. Aso Chaboy ni. Hey, when you Abia was in the aso. Wow, what you mean? What I'm just a bear man, Obaa. Aha, who Akwadaa yeni ye bie ha hey ya kwani ha ni you saw speak out pega nsa no ale ka ko ba ni cha pega nsa no go ma say ya ye fi wani ye ni zan fi wani ye o si ni ye ka me kan ni wa ni sa akwadaa hu mi pa wo de ni chema o ba bla wa bla bo mu ina Akwa. Buchafo ina yehu de ekoso mo amhwe bia mo ntia se ni na ya ne se ababa wa wasi we ni abrante no mo ti wo no girl na wo na instead of so mehwa Akwadaa no wada Akwadaa na hye Ghana man school mu amukọ akoto achene ena ya che no na wi ase no penifo bu baby se de opeye enya de onya yeso anye de ampe enya maamefo bi omaware amakwa awade mu ebi 10 years 15 years 20 years omabra ade efa na wo kra no munye de munye bi
yen youth na sisi ayaba no de bia meka say ye nsuro nyankopon. That is one. Two, you can't the word empathy. You need empathy away mu. Ha, enti de ekosui me enhyara anya me wanwa. Ni na eka Yesu Kristo ma yetosu yen nsenkyere ni patrimu ba ye den ebi ne ye hwe no. Wangaza wo ye mu ba a wawo no no. Okọ akoto na twene, wo hwe Akwadaa nyankopon we nim akwakoto na twene. Enti asem ni ye. Ene enya wanwa say ebi mu mba. By this time komote asia nke bia komi ni patitiru bi. Ba ise Obaa awoti my secondary school. Wankasa bia wo hwe ebia wo kaseti again no ba ebia wa yesem Latin. Wa jibiegu. Erare yankopon wo ye mobo. This generation ye trima ye din. Now what do you expect? You could be a pa expect to say a better could do in every man. What did you expect? I got to parry no not boyfriend could do in a PF maba. Sometimes we don't think. Me dream one me the mentias Nipa trimosum. Nipa etrimosum. She video no areho. Or the Akwadaa no ashe efiera swamimu. Efiera swamimu. Ti asem ni you kwakoto na twene. Ene osana no watie sikuru no wahyase no one memma etwe so no mudi agro. Kan wo se kan nekin den so Akwadaa be firi mu. Na se yenye ready say ebe wo a yekoye ready say yekoda ho ene obi kwakoda. This is the question. We a warning enkoma awofo no. What you say? Ama mo man shantare bonin na krum. Ye ti asem ni ye. Mo me ni Akwadaa no ho. This generation. Naka those days about 8 p.m. 9 p.m. Na sa wo teacher ni kura che wo krom a ene kura disaster ma wo. The next day uko school a won wo wie ya no. You understand? Those days obi papa nwusa woni obi ba etale ba ho kura na asam de ma. Udi agura wonsa kwobọ se bi Obaa nufu ene kura a problem. Onsa kwobọ ne to. Prior de babo no. Okra no bi da. But here be the case. This generation, I call them Indomie generation. The Indomie generation no hwe nsamfo ayedi. Kese bone e doso kra chen. Encantete for the day no. What is happening? Erade hu yemobo. Erade yankopon hu yem. Wa hwe areho. Odi Akwadaa keto we ya innocent we. What de na hwe if you're a swamimu, Ghana must go ukwakoto na twene. We bra ye bi omunyi nsen a no ma mese chemicals no ma kwakyem ya kwana to egu oya na pepa na no ho akwakwatena so dem no kudi adanse yefuya de bi e kan me ono ani mbone awadi ye nti asem ni ye so sad etiefo sa ne ma we na ekoso o we man nim ohwe internet so a ade ba ko grow power we ase nyinsan tuguo mi copy site bi so na wo check say ready areho numbers no kosoro sa omo nyinsan tugu. The last time I check it, this year nkomo mo nyinsan to about 15 million the whole world 15 million. No mo yin kwala to egu. Yankopon we mobo. This generation adwin bone ni adwin fi. Ye nye ready say ebe wo a ye nye ready say Akwadaa akobie ye nemu. Ogokan ana mi ko school. Nti wo ko school na woni mu nyansa say ye Akwadaa na obi Akwadaa. Na wo be nyinsen. Ye du era nipa trima yesum and Akwadaa ko school SS na da ade ahye no se na be oni be ma Akwadaa onyinsen. That means ye nim the kind of Akwadaa ne de otie e wo fie and all ko school se nim de akwaye wo ho yentete ye ma no
yɛntete yɛ mma ɛna ɔba pie kora woni me bi a ɔkɔ woni me namfofo kora mo ni di agorɔ school kora de ne kora wonsi wo mpongogo bi sa sɛ na me ba no kora ne mo de bɔte sen you will not be there yet ofra won sa we awofo won tia wo ba untumi ntia wo ba mpo oba na edi nsenhu untumi ntia no those days ye edi nsenhu ofie na me maame han na ni de we bia obejai udi nsenhu do ka che so o papa ba ka hu se da de ni de we we ya ba we di nsenhu no ye tumi jawa manadwo no wada na wo fili wo mpemu no that's when now papa ba be ye hu adwuma that's the time wo maame di nsuo ba be petew so ba ye hu adwuma ababi sa questions na wa hwe na wo we ni so na ye dumo indomi generation do mu hwe ade ne wo don sakra ka wo ba na ye problem teacher ni ahwe akwala odi nsenu school no na eno so de asama ba nti na ma discipline a different discipline eni ho etiefo hope say na ye hwe ye hu de ekoso etrimoden we nipa bitrimu. Let me know your thoughts in the comment section. Yankopon chira mo free na ekwe bia no unsaka video bia number that screen no so no obetumi edafa so na ya reaction ho ma me hu wa adwene so comment section ho like video no na share ma wunia bi. Yankopon chira mo ye besa so share bio. Have a nice day. Bye bye.